ili kaparawi na tuida na wipangli horsanga ili ishawuna kaparawi na tuida na iwi varena lamshing bakada khani duita thara remakeup the achwe kamdaya bawi Tronina bombetek sali CM Birensin na contem sahir ot sakchi terrorism na the shorkan ng hangaran ng hangaro jera Manipurli highway ban kasa kam kawai shorkan na kasaka bil khira kawai ngaran naira Lakyangter, achoi the Tangkhul Express with Wungramphi Ngalung in a palmy delay, bowing may sign nganang room sir. In Fal West, go trokina katang ban kuung bumli, trons shijinda, bomb hergasang ochotli, Chief Minister and Birensin na condemn kasapang shokayr. Maramhi, Chief Minister na ex-league be shocked, rejum now bumli, kala security forcely, drones shijinda, bomb hergasang otsakji, terrorism na jera. Kalakakasir maleilak assault kasaji Manipur shorkan saklaki na kuita chikatha terrorism le ngarar kawai kan kana action kwira jera Manipur wi miping na khokha sada yangshi yangkai khangakali ngusung da nganingra gaji and Birensin na kabisanga Drone attack kasaji pay tarik tumada akatangay na hawokta Infal East na Infal West District kuungata taytali satsayra Itum na paningong bay, achon tang go truk ina katang ban bamli zaksh makeup that zida chili pray na waka tisangawa. Pau atishuda militant spring na sinam, sapung ko kuno, tamna bokbi, shanti kongba, kala sanjam jirang bamlila attack sayaji. Attack sahili mi trada aka kada satsira. Manipurli ban blockade Saka kasai zat kanawi, saka zat tailaga, shorkar na kasaka pil kirakawai ngarandale. Manipur Law Minister DH Pasanda Kumar na kahanga tishuda, highway bantay na blockade kasahi non-bearable offense sada high kawai ayin sem kawai sadale. Kala ayin juwe azingli kayonali magistrately kwivalaga jail sang by rojitale. Ban blockade kasahi na sector saikorali sak zimaram hangda ayin ji kwiraka hitharan ban na blockade singum pangay na trashika kamaura gaji hanga. Juwe Bill Semaira Masang le Assembly li Jitayawra the Hanga. State we do short tung kili konitotwi Bangli Kudlai Zada Kalewi Ninga Creek Maram Lila Hangsanga Konitot na wuivang Kudlai Singaukala Shorkana Pap Daya Kirk Jankat Kan Kanale the Kasawi Alungli Criminal Spring na Angaret Hili Tongkawai Sakwita Legiji Manipur Law Minister DH Pasanda Kumarna Machan Sanga Maramhi Manipur Press Club in Fali Achawantang Media Sensitization Program AMWJU Golden Jubilee Communing Sunda Kazip Kwikakali Kahangna Manipur nga kawai kasali kutlay nga tanda zangda khalei kunitot bingna atumi ot ngurut likalli sapay kawai shorkana ng sandalaya gachi pasanda kumarna hanga Ka chikata maya kamiji appropriate training color organizational structuring with tungli leira Assam Rifles, Manipur Police Class Security Force Kadena, Search Operation Kavali, Manipur Apam Ngatatay Tali Kutlai Pakhuyer. IGAR South Chanbao Atishoda Achagachang Pay Tarik Magadachishat in a Twitter. Achagachang P Tarik Akha in a Tangdawi Alungli, Atumna Joint Operation via. Explosive pagashokli kangajon fung atanda metal detector la kashungla kahai akap akai singnaga operation kavanaji
IGAR South Pau Atishuda, Assam Rifles in Manipur Police na pay Tarik Magadajishatang, Sekmaijin area, Kakching District Operation Kavali, Stenam KV rifle, 12-bore single barrel rifle, 9mm pistol, hand grenade hikata kutlai sampanga. Tarik Tumratang Gangbokpi District, Jangsang Sakolmang eina, Ikaw Mulam Ngalemli Operation Kavali, Soviet rifle, local Kasem rifle, bolt action rifle, .22 pistol, improvised mortar, bombis hikatahi sampangaji. P. Tarik Akatang Joint Operation Manipur R. Coriander, Molnom Senam Hills Kala, Saivom Hills Pam Jurajanpur, Dengnobal Kala Chandelwa Payaji, Jili 51mm mortar, MA3 MK2 rifle, AK-47, 2, .303 rifle, 6.9mm pistol, single barrel 12-bore guns, .22 rifle bomb guns, improvised explosive device IEDs, grenade, deer gas shell hikatai sampangaji. Kudlai bingji Manipur Police the investigation wuivang misangaira dahanga. Manipurli militants na drones shijin the bomb tag sang maramli yang sangkawai shokarna committee semaira. Committee chili army kala police kala paramilitary with top officers being zanga. Committee china Manipur with bomb tag sang otshot jui modus operandi pashok kawai sarat officials nahanga. Aitipao atisho the committee chili army with 57 Mountain Division Lieutenant General, additional DGP Manipur Police, Assam Rifles, South Major General, Central Reserve Police Force CRPF with IG Kala, Border Security Force PSF with DIG Zangra. Atum na kankana technical expert hosang the militants being jina drones shikjin maram examine sara. Ochot being jui evidence kazem queer, drones with specification pashok, kala drones jili counter sakavai maram yang sangraji. Tuiga haiz miksho kutum mati tang Ngalungli drones shijinda bomb hergasang, abam ngatatay dili shokaya. IT pao atishud shok tang ngatorla, singla tam Ngalem Manipur Rifles boss with terrorisly thrown nena bomb hersang kami shokaji. Ochot jili misak zim shokmana. Hangda khalei bomb thak sang drone shikjin maram hi yang sangi kichi committee ji hortang state the high level meeting bam khai thili kasem naji. Atumna drone shijin da sada khalei maram take a query report achiwi tarik thrada kuthumi alungdi misangra tahanga. Manipurli shock the claim Ramni Shorkana Kak Makashok, Kala Kika Masakami Wuivang, Malung Karing Pong Shok the Kwairamban Kaitel Wungarana protest Saturday. Suspected cookie militants na Meitei Kuungli drone attack sa Kala Chili Zingum Tumada Pangapre now Tisangahai, La Awe now Ngalavu now Shinao Akazangda, Kate Satsika or short eina, stately Malung Karing Shorkali, Ningyang Kuung Bemaira. Ngahan kaka kala kataka action board ayang shun shinausan ashangaina minister wi bungalow shong protest zatvaya shorkar na ki sadak lekala cookie militants na drone shijinda kuungli bom tagsangjili governor katara hina kasain naka bamgahaila the protest kasa shinausan jinang awang achon dang drone attack shokpam kadang ban ne na ko chukpam li Manipur DGP Rajiv Singh na wayang sangaira ochot chili sakhayang haiji DGP jina SS fasada khayona bingwi tungli kathaka action khira gi tui miera maram hi saklakai na khuida Delhi li khalei top officials bingli hangaira da Rajiv Singh na hanga Sanda na Katom Kami Maram Rajiv Singh na hangda Assam Rifles Zangda Central Force 198 companies na Sherukui da layeji. Atum na koka sada hotnara da layegi hangda Manipur Shorkar na Mashun Bichar Sami Lakra da layegi hang sanga. Central Force li Mashit Kasang Layhauda Atum ni Kuitui Kawai Kubo Maram ni Manipur Director General of Police Rajiv Singh na kahang. Police mang situation hi til msara wuivang Central Force rikutom kamitar kakasanaji. NSG National Security Cards le karajan sahira kala expert jumei razang sara da hanga.
Masi mafu matada hai kawai shangsha kulen village authority nela paykar khuer khujuwi ngachashing longshimli tuitak ta ka hai atishuda shangsha kulen village authority na green environment initiative wi otngrut singada khalei wuivang khujuwi leiha or leiret alungli kibanaka khamakaw mo khorta pai mara jiheraคือนาตากะไฮฮิลิมแห่งสังละขมเขาหอยกะตาเทียกะมีจิเลลุปาทิงทรากงสักกะละอวิตุงลีชังชะคุเลน village authority นะปิจารสารจิเฮรชังชะคุเลน village authority นะ wildlife conservation initiative สิงกาดะคลีวิวังคือจวิเลยฮาor เลยเรดอลุงลีริจุมนาวมนิงละคือมีขงตีนะสายุวายุทิงนาริฮาคายขีมะพาไปมรจิเฮรหังกะไฮฮิลิกจิกะทานมตุงมกันดะมแห่งสังละจัดสากะมีปาวิตุงลีชังชะคุเลน village authority นะกษกะตันดีปรจิเฮรชังชะคุเลน village authority นะตุเล็บคุยกะไฮฮิลีTangkhul yari ohup funa katom mikhavai boira. Ladluida achuri kamtaya paubing. Tronina bombetek sali CM Birensin na contem sahir ot sakchi terrorism na da shorkan ng hangara jera. Manipurli highway pan kasa kam kawai shorkan na kasaka bil khira kawai ngaranaira. Achawi bao hiling jangaira bao ngana da khain thum saikorali ring pa kala kham hai zim kshong sa serano